you are ko koi mehe se kari gumba if you are the CM of Manipur Manipur ki CM mehes na kari gumba oiram bataragadi hoji hoji chathari ba ongoing crisis se matau karamna mehes na solution putho omgani maru oina ita koi gi mamang chahi gi me gi tangom da tholok pan me chida matau karamna toromagadi koi gi hoji violence se ebat torom bi ai yam pasaba question ne dubu aina akoina politics sanba changri base ai wahi kitang som da thamjari film dagi laki matam da politics sangi base kamai to ge ham matam da yam semdok ninge system se meyam amako adama pan da law su ya da su khale ma pan sum law na pan sum law ga di manung da ki tori ki sum khanga roi adama manung da changa ga su khara okhai pa mathau tai manung da changa kan da mo pa lei se sengdok pa mathau tai aduna akoina handa ki irang si dangi wana tana semdok ka da meyam leiri taw ga da meyam leiri adu oirak pa gi wari na tabi da hajar hai tare ko aduna taseng na hare ka di strict decision am lo mathau tai aina hai jaise me tang ahung gi dangi wari na te ko nai jaise akoi manipur se mai akoi imale bak se nungai henge aduga akoi yelo mi se nungai henge sapha ge haira ga di achum bagi damakta izati gi damakta yelo mi sing gi damakta manipur gi damakta strict action khar lo mathau tai adu kanda da akoi gi solution do phangdori bne hai tare political solution se phangdori bne hai tare aduna akoi gi nahan gai tha tara se chanti leramba yabadi yam leraba yawa ngatane it is the I mainly sigi pose kai dagi lakpano haiba matamda cookie dang suwanate cookie illegal immigrants mapan se thuganing busu si koi main enemy lere ko illegal immigrants manipur thugai quite first politics hana roi se si thatara si that 80% mukna mo cookie illegal immigrants mapan dagi changselak pasing sin manipur thugai na bagi moi koi adugi moi ga koi ga hoji neba tawnari base at the same time political war am su yauri ba manung sita sina evaluation bangam drise ai ji gyan ta biram gani chokri munaba adu pamak pa stanja chare si mulawrage ka na khanba adu matam na te hose ai adai di opposition na su ruling hulawrage ruling na su opposition hulawrage tanja chare haiba si matam do natte haiba adu ai naga oiramba taraga di kai haiduino ngasai gi unity se break to gen khala iba cookie illegal immigrants tang diwana te ko party side ta party high command la ibi myam se loima akoi ga phajana understand tawraga ngasi bo relation thama mathau tai moi makhada ji to wari na te ko na ji se phajana relation thama mathau tai huji ti kibjen haiba nupa home secretary 1949 gi manipur se bharat tamars tawra matung da khoi gi ti kibjen haina leramba home secretary kuki macha do matam dura power supply adu ma na phattaba lalong manung jam tawram yam torom grazani ko di even constitution thola pe matang da oiro na traga any different sectors da haidi even sungaw yok da pot hapchalamba even kaka lekar commission do thoksarak tu kun tare tha ge du da ani hapchalama kun mapan thoda ani do kana hapchal ge na thiga na ru matam du da mana mo hapchan boy lerami any mizolu side trap ka jau hapchali du mana hapchan boy lerami ti kipjen haiben upase ko aduna mana ke dorong ge haiben matam du gi leiba mapan gi leaders mayam du ga loima totna tinaraga aduna mana mo aran ba tawjaram ban didana ko lairiba leaders me amse akoina asengwa tawge haragadi ji gi wan tab loina akoi gi poche khangan ba relation phaba mathau tai adu taragadi akoi gi wari se haiba matam da hena nungai dori ni hai tare non ji haiba nate ko ai haise akoi gi poda tawda ba yaroi hayan bangam ba guts leina haiba ngamba adu gi poche adu taragadi lairiba leaders me manipur gi lairiba leaders me amse political difference man taw taragadi khara akoi da bera kara kani ko na ki taragadi kedobi la oidino lairiba me am noi ke hai tare akoi huji unity oidriba singse no heyeng dagi akoi na strict action am lokhala kani haiba matam da loimak ki gadra na khalle ado loi yana ba chat pa koi gi amu lei koi gi yana ba chat pa mang su yana chat pa hoji su yana ba chat pa pukchel chawba chinin naw haiba yana ba chat pa sidane ba ado ultimatum strict action khara lohhan ma mathau tai ado taragadi nahana santi se pora madrang khalle ado moi su adu ga su wa soire ko ado moi su mu point tawe hekta yum building ama nalakpadu da ngak na bo nari ne bo jiki sarkar si jumu ko sidam akoina soire mu hari ne hena haiba matam da soire bakari no thatara henjela amna ko adu building na laibu du su mamang kangu da muna lami ne adu hujik su mu adu semdo pangam dri ne adu na moi mase hunna bai thabak se id yare ge tokpi ron lawre du ga hujiki lan se mai pa an ba se pulap khanna minaraga political solution pi unaba tomina se na haijari myam wajare koi huji amaga hunna magi mahutta punna paminaraga political solution puthokna pohona mina jai bani solution apun ba hairaga assembly da
फमगा पुलप मेजोरिटी ओय हाइबदुदंगी नते कोइन हाइजरिस अदुदा पांदम फंगदरगदी पुलप पुनमिनरगा पांदम दो यौद्रिबो चपियो सिने कोइन हाइजरिस पुलप होय होय असेंबली दा फमगा लोशनगी पोतो नतब होय अदुने अदु याम फजे वाई याम फजे वाई हैबी रे